印尼是传出有恶质的头家欺负劳工，有一个劳工去大肚饲做事，互头家苦毒，逼伊食排泄物，佮甲性侵害。毋过，这个头家红判关4年半，受害者是认为判伤轻。Saya direndam air panas. Kalau kemudian saya dirantai 2 kaki, tangan kaki sama sepadan sampai leher pun diikat pakai rantai. Sampai diborgol, dijedotin ke tembok lantai. Makan tidak beraturan, makan sehari sekali. Kalau masih lapar suruh makan kotoran anjing. Terus sekarang membekas, masih berasa gatel, terus sakit, kepala sering sakit-sakitan juga mengenang kejadian yang lalu. 想到头家苦毒迄段伫地狱生活的日子，福迪玛大声哭出来。来自蛇尾24岁的福迪玛，去年4月为着帮厝内还钱，伫面册找到家事服务的工课了后，一个人去甲加达，想不到这是伊踏入地狱的开始。有其他同事讲偷摕物件，刷到雇主苦毒性侵，甚至逼伊来啉狗尿。经过8个月拖磨凌迟了，伊1仙钱都无赚到，就走转去厝呢。 Nah, udah paut muka, udah nggak jelas sini karena banyak benturan sini sudah sumbing, apalagi tangan hitam semua, sundutan-sundutan rokok itu banyak, kaki hitam udah belah, ngalir nanah, bau busuk. 福迪玛的老母讲，伊伫透早3点外看到查某囝转来，看到伊用修理甲毋正人，赶紧叫翁婿起来斗相共，送查某囝去病院救治。 伊老爸嘛去报警，真紧就抓到施暴者。审判了后，顶个月70岁头家因为苦毒判4年，头家的翁婿、查某囝和另外6个同事判3年半。不过对福迪玛来讲，伊认为和家己受的痛苦比起来，因付出的代价伤过轻。公视新闻张如平编译。